Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore o finansiranju i sufinansiranju rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investicionog i tekućeg održavanja objekata 21 ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini, vredne 76 miliona dinara. Od tog iznosa 57,6 miliona dinara opredeljeno je za radove na obnovi i održavanju 14 osnovnih škola, dok je 18,4 miliona dinara izdvojeno za radove na sanaciji u 7 srednjih škola. Mi ćemo nastaviti da i u budžetu za 2022. i za sve naredne godine obezbeđujemo sredstva za tu namenu, dakle da uradimo mnogo dobrih i konkretnih stvari sa relativno malo novca. I to je jedan deo posla koji nas očekuje u ovoj narednoj godini. Drugi deo posla nas očekuje i zamenik sekretara Milan Kovačević je danas na to podsjetio, da i u narednoj godini izdvojimo novac za projektno-tehničku dokumentaciju, da budete spremni da konkurišete i na konkursima koje vodi pokrajinska vlada, ali i na konkursima koje vodi Ministarstvo prosvete i Kancelarija za javna ulaganja, kada je reč o značajnijim i većim investicijama, jer želimo da dopremo do svake škole i da pomognemo u investicijama u svakom kraju Vojvodine, ne bi li škole izgledale mnogo bolje nego u onom periodu koji smo zatekli 2016. godine. Predsednik Mirović je podsjetio na to da je pokrajinska vlada izdvajala znatna sredstva kako bi svoj deci i zaposlenima bili obezbeđeni što bolji uslovi za učenje i rad i dodao: Nastavit ćemo da pomažemo naše škole i vidjet ćete već u budžetu za narednu godinu ćemo izdvojiti značajnija finansijska sredstva u odnosu na sredstva koje smo imali u ovoj godini. To neće biti lako jer je godina koja je iza nas, pa i prošla 2020. godina u kojoj smo imali strašno puno ulaganja i u druge sfere života, posebno u zdravstvo, gde smo potrošili ogroman novac za sve one potrebe kojima je zdravstvo bilo ugroženo i posebno u uslovima pandemije sa kojima se suočavamo, ali ćemo nastaviti da pomažemo osnovne, srednje škole, da gradimo nove objekte. U Sevkerinu gradimo vrtić u ovom trenutku, u Pećincima, u Mitrovici gradimo deo objekta oko nove škole. Radit ćemo i na drugim mestima, pripremamo projektnu dokumentaciju za jednu novu školu, Velelep, najmoderniju školu koju ćemo sagraditi u Novom Sadu na Satelitu i u brojnim drugim krajevima širom Vojvodine. Izdvojena sredstva pokrajinska vlada je između ostalog opredelila i za sanaciju dela zgrade i krova poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu, za investiciono održavanje zgrade osnovne škole Šeh Karolj u Adi, ugradnju podizne platforme za prevoz osoba u invalidskim kolicima u školi Bratstvo u Bečeju, kao i za sanaciju i održavanje mokrih čvorova u osnovnim školama u Bečeju, Beloj Crkvi, Stanišiću, Novom Sadu, Laćarku, Golubincima, Subotici, kao i u 6 srednjih škola.